KTV a news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Karbi Anglong low quality education ki paman ponji aphan ke AC atum kabor ipon along jasime than bang atum kabor idun kenang sot. Jong hele ke AC ke ja tum bor ipon sutami than bang atum kabor ipon ave pulote ke AC kachari atum mang pon sutami mangnaku. Lason si lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo HDP pen kilometer troxi ke hello mumchom teron arong along kedo phangadong LP school along alo thanbang phu mate assistant teacher ron bertimung achiklo methanga sai kache damdi pen lo ke than arni chi enjoy po berta kilong pen adimalong an therang kya bitung atum paleda bangso hut headmistress binaterang pi pen school hem along than bang ka be pen lo ke than kisung aputhak therang kya tuma thengno nang pachini do bang bipin petapule bang ger petapule lagi apor pine kono so bahut ma titarde mane sona bolante terus dia amoda sonte so ke di nili tumta rompen SCC tumpen kitane warsa di kitane ini sai tu dah mudala bangso hu than bang ron birti mung ko anti school ke bangma register tami phirang kia thengno nang paklang dum than bang ron birti mung chiklo johnny jon thompen ephong ahut pen ki bang ve pin an lapen school managing committee SMC atum tami pu olo bonta arjuje pusi nang thandon lasi lapuson athan bang aphana bang ki nang nilo lasi ron birti mung adula bang ki kapre athan bang aphanle nang pieson te messenji pusi KAC atuma phan kachuningi padupo News report KTV News. Kedam tang cheklo Johnny angbong ke AC kilik awatar list along inglong aso kali data tumaphan amen ingthan etnang jipura all party hills leaders conference a hin pen Karbi Anglong pen west Karbi Anglong angkang pialong do or die mate long walk to justice puat happy en ponsi keng pen kedamasai deng ponlo bonta kedam tang arkoini phai thom kep arni pen bangso keng pen kedam kache song ington ponsi thang ni phai trok arni pen si kapang cheng ponjia phan pathik ponlo kapathik pon tanga teng pen puthot kedam tang thang ni phai trok arni pen si bangso long walk kache song asai pangcheng pon thulo bangso hut angtong ingti kaning je pon atengke nilitum akimanga bangke ajadala mamatsi avelo kedam tang surihini ra kre trok aning kan pen non KAC ke charibom inglong aso kali data tumaphan mantusi KAC electoral roll pen ko mantusi amen ing thanjima lahenlo ke cheng tui ban tin da chisik lo sidon ni tum da central committee amai ko akhai jaiga thama sang hong kong lo tum da kon ne long so pen tum cheng ko nasi kaning je pon oje lam thega be to ke mang ke akimi da li lo lam do na kimi thang da be lo ta non Karbi Anglong termas council kachari tum phan ha suri ni rakre training kan pen karbi la ke che ke bi aso men commando si kang thanji ma po la so lam the si pini le thata ju ko kenap te the anglang tra cha ju ko kenap de ani nang ta tra cha ju ko athema laing than thi putang pe Karbi Anglong se godet to gan pe godet poli tu council ta jasme de tum kachari ai hin atiki ai hin la pen biha be pare hin de tum phod ne pin lo asitina hin tum podunde non anu jokti isi vet lo la ke council heman vet la council la hemar lo tai di tum bang ti pho akeche ke bege pu ge jang ar lo ke la si la le ki phu ku ta be lo ki judo la ke non asa ki theng ko la council ke la si non kachari bo matum ke rar khan chingphon po chelana po cherai kom po si la song hoi lang ni lo ke te pi kha si kang ni la te si pini rap che hang jo pini la pon kha che song lang tu manu kang thong me cha che krong de bang la ke sining duk lo lage la si ini le thota pulo la
kache song tum thi non reng non tane tum claim kri pura so kan je bang ke lage ar pu pen kache trek mati di lasi lage chelar nang ko chelar si non la so ke mang ko son se petun thegi mala so lam siang ho penang bar nang ko lasi pini rate pra tuning ri do di tum ka dog beta da kar biam tum termos kan se song nang ko arju hai nang ko adon tin arong tin abang khutin nang ho pentang nang bar hai nang ko la ke chi ke bi paro ko so men ko matu sikang anji ma ko bang ke tum ka dog beta arju hai nang ko lai thebet lo Nili tumaphan social media along nangka chethang tap APHLC chethak tanglo polam ke ahokali nili tumke chethak the laso kapa chethang tap abang ke BJP tumakam pusi kursing timung pen ningje pon sang thai so ke chige bi ban chingrum rom ke chingrum ngali ke tum ke APHLC long tong aja kong doma ta pen council long sala so aja kong dolu je kit che so tum hanan men kan khan ke non ka high court pen ta order wanelu tum sar jaiga tharna ga japon high court pen tum hayelu je kit che so men ing thanang ji apen longle pota ing thanai bu bang aja kong ke tim kar benglo mate CM tuliram long hari deng sidolu la sela bang so kang than ji aja kong ke APHLC long non ta vela la so puthak se pini ka chiso la si kar biang long do la BJP long do kar bi tum la soi bak tum han aprang sela tulirap long han arjutha tiposin ang ling than therek lo arjudam bhai malang itu la sinam tum media tum ta arjutha la solam ba media tum ta arjubek nei tulirap long hang bang lo putak te arjutu noi tiposin ning kan trok ning kan kepale rok lon te la so kele ro jok si pini tum kar biang long ke che so tum non itum utor bor bi long ke nang bui plak lo jo la bang so kang than the la bang so ron ki ke pathik ke porlo la si non isi ki pudai bang ke la bang so aron claim klelo plotang te claim unelo potang te ni tum han APSL tum han cheklo jon troka porang pino ni tum council cari po ni tum than po la so pinang tum cari no agreement lagle che tok dena APSL si pe News report KETV News Assam Sarkar hin pen rakia hormu ke pavir jipwa ke mang along Karbi Anglong police atum pen setami sideng ponsi Karbi Anglong angkang pialong ki ongdung rakia hormu ne ponsi methor pon bomlo bonta kibir ji kalisi arni bangamat rakia hormu ne pon long bomlang lason si thang ni phai pho arni kang sampor phai trok simalom khatkhati police station angkang khatkhati SBI thengno raikom sai khiatum keton kelang asai kedeng bomahut ihum night super along ke ongdung rakia hormu kenebdun long raikom sai khi pen kapachini pona tengki Dimapur pen Tinsukia kachileng night super bus AS25AC 0094 along kakuruk dunahut inot abang phua jarong pensi bangso rakia hormu longponlo kelongpon arakia hormu lake home cricket hom plastic pen ke thabe heroin kado kave gram pharo isira phokebra plira tokbor troxy sirke plapen ahom kaprek along kelongpon kania bangke gram suri isira pharo isira troxy kebra hinira tokbor pli hini anaphai longponlo la kelongpon soni arakia hormu pen hitialong lak thom kep an anamlong jipusi raikom saikhe hin pen pachini pon আমাৰ যেটো ৰুটিন নাকা চেকিং চলি আছিলে খাপৰিত তাতে আমাৰ নাকা টিমে পাঁচটো চেকিং কৰি থকাতে ৰুটিন এটা সাসপেক্ট মানুহৰ বেগ এটা লক্ষ্য কৰিলে তাৰপিছত চবতে তাৰ পৰা আমি 13 পেকেট হিৰোইন এৰাউণ্ড 1.5 গ্ৰাম হ'ব আৰু দুটা পেকেট আমি অপিয়াম চিজ কৰিবলৈ পালোঁ অপিয়ামটো এৰাউণ্ড 1100 কেজি মান এই বাছখন এতিয়া গৈ আছিলে আমাৰ শিৱসাগৰ ফালে এজন আমি এনেকুৱা মানুহ এজন আটক কৰিবলৈ নামটো কি ছাৰ তাৰ নাম হ'ল মাখনলাল ঘুটে ক'লৈ লৈ গৈছে এটা আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ বাছখন ডেষ্টিনেশ্যনটো শিৱসাগৰে আছে বাকী ড্ৰাগছৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ কিমান টকাৰ হ'ব ছাৰ য'তকেইটা ড্ৰাগছখিনি এতিয়া এইখিনি প্ৰায় মূল্য কিমান হ'ব পাৰে আমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেট এইটো 1 কেজি এৰাউণ্ড 4 ক্ৰ'ৰ্ছ ধৰোঁ তো এইখিনি এৰাউণ্ড 20-30 লাখ গোটেইখিনি মূলাই উন্নত কৰি গৈছোঁ Bangso rakia hormu ke banalong kachirabdona bangke Manipur state Imphala habar along kedo Mangkhan lal guide arta ningkan inko rakit homaphan raikom saikhetum neping nangpon kachingnang cheka bangpho phan lamhoi pabon si rakia hormu soni pen raikom saikhetum chepari dengpon kirika kuroka sai kedeng ahut bokajan CI Monjit terang khatkhati police station SI Deepak Lahon SI Sumdun Sargiyari CRPF A20BN Lapen Khatkhati Police Staff atum Kacharap Chetodun News Report KETV News
Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo, Domi Thakme Kardom.